muri Uvira indege z'ababirigi zivanze mu ntambara, ziri kuza M23 kuko iri mu misozi miremire ikikije umujyi wa Uvira ikazihanura ku bwinshi. Ikindi kiri kuvugwa, ingabo z'u Burundi zirenga 60 muri Uvira. Mu mirwano ikomeje kuba, ingabo z'u Burundi zirenga 60 zimaze kwasiga ubuzima. Haravugwa guhunga kw'abazarendo na FDLR ndetse na FARDC nkeya muri Uvira zahungiye mu gihugu cy'u Burundi kubera ko bafatanyije cyangwa se ari umufatanyabikorwa wabo. Bikaba bivugwa ko rero kuba bagiye Burundi ngo ari muri eneo zabo. Byinshi biri kugenda bivugwa, ariko nanone hafi ya Rwicanzige FARDC ikomeje kugenda itakaza abasirikare ku bwinshi kuko M23 yabambuye agace. Nibyo tugiye kugenda tugarukamo ikimwe ku kindi. Rero ni Shakiro TV, naho ngiye nitwa Baraka, nuko ninjiye muri aya makuru cyangwa se muri kino kiganiro. Icyo usabwa nta kindi, reba gato munsi y'ikiganiro, ukore subscribe, ukore no kukazogera kugira ngo turusheho kugenda tubana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yes, nyuma yo gukora kukazogera no gukanda subscribe rero munyemerere duhere hafi y'ikiyaga cya Edouard cyangwa se Lac Rwicanzige. Bibutsa gato ko iyi Lac Rwicanzige iri mu cyahoze ari ubwami bw'u Rwanda. Izina Rwicanzige, iki kiyaga cyarihawe n'umwami w'u Rwanda ubwo yahageraga mu myaka ya kera. Ntago ari byongera ngo twinjiremo, ahubwo ndagira ngo mbabwire byinshi mu bikomeje kuhabera. M23 yambuye FARDC agace bita Runyasenge nyuma yuko katurukagamo ibitero shuma bikaza bigahotera abaturage. M23 ikabihorera bakagira ngo ni intege nkeya, noneho barenze ku baturage basa n'abasatira ibirindiro bya M23 biri hafi aho. M23 AFC M23 ibacanaho umuriro inyuze mu byerekezo bigera muri 4, harimo no kunyura mu mazi. Bisanga rero yabatangatanze, iyo batinda gato bari guta bisanga baguye muri ambush imbere n'inyuma. Nuko babimenye mu rusaku rw'amasasu, nuko bamenye ko basigaje inzira imwe bagahita bavamo bakirukanka, bakizwa n'amaguru rwose. Gusa bahatakarije abasirikare batari bakeya. FARDC yatakaje abasirikare bagera muri 27. Aha bateraga badafatanyije na coalition, nk'uko baba bakomeje kugenda rimwe na rimwe bakora udushya dutandukanye, kuko bari gufatanya na coalition ahagana mu majyepfo. Mbibutsa neza, FARDC nk'igisirikare cya Kongo hari ibiganiro bigamije amahoro biri gukorwa rundi ruhande, ariko FARDC yahisemo guca inzira ebyiri. Inzira yo kugarura yo kubohora ibice M23 yafashe babyisubiza ntago bayiretse, ariko banashyize imbaraga mu biganiro nkuko tugenda tubibona mu biganiro bitandukanye mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Aha rero Runyasenge FARDC yatakaje, ariko si yatakaje gusa, yatakaje n'abo basirikare 27. Nubwo M23 nayo itabuze gutakaza, ariko imibare yayo ntago yabo yatakaje ntago yatangajwe. Nayo iramutse yatangajwe twayibabwira, bitewe nuko waduhaye amakuru ashobora kuba yirinze kuvuga imibare ya M23 cyangwa se nta niyo yabashije kumenya, cyane ko M23 ikora mu ibanga rikomeye cyane. Ariko FARDC byoroshye kuba bamenya imibare ya mighty zabo, ni y'amatekwa iragaragara, niya za casualty za FARDC. Imibare yayo tujya dukunda kugenda tuyibona ndetse tunayitangaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aha rero nimubyumve nko kubogama cyangwa iki, amakuru ko agenda tugeraho niko tugenda tuyabagezaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka tunyarukire rero muri Uvira. Muri Uvira haravugwa ibiturika byinshi cyane, amabombe, za rocket zigiye zitandukanye, ndetse M23 n'umujyi wa Uvira ku bari hafi cyangwa se kubatuye muri biro bice batubwira ko ngo yabiri byibuze muri metero 200 zonyine. Urukuvuga ngo nta kilometero kiri hagati yaho M23 iri mu buryo bumwe cyangwa ubundi na Uvira, kuko M23 yamaze kuzenguruka Uvira. None ikintu iri gukora no gukanda, cyangwa se nkuko yabikoze mu mujyi wa Goma, igakanda baturumbuka binjira mu Rwanda. Ibyo rero biri kugenda bibera mu mujyi wa Uvira. Ariko nanone nimara kwinjira mu mujyi wa Uvira, ari nako nshimira abantu bakoze subscribe, kuko ari abantu b'abagabo cyane. Mu mujyi wa Uvira ikindi kintu kiri kuvugwa, indege z'ababirigi zahuriye n'ibibazo mu mujyi wa Uvira, aho bari kuyihagurutsa igahura n'umwana wifitiye rocket launcher cyangwa se ibitwaro bishobora kuhanura indege.
akatunga kuri iyo ndege agahita yibombarida cyangwa se akayisukaho umuriro. Ababiligi rwose ubwoba bwabaye bwinshi cyane nyuma y'uko bari kugerageza kuzamura indege ngo barase kuri M23 ikahita yihutira nayo kuyimanura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nkuko muri kubibona rero, muri kubona muri iyi video cyangwa se mu ifoto igaragara, muri kubona rip zabaye, hari zabaye ku basirikare b'abarundi, nibyo ngiye kugarukaho mu kanya gatoya. Ariko muri kubona n'ibitwaro biri muri iyi foto iri mu nkuru. Hano handitse ngo inkuru mbi kuri M23. Muri kubona biriya bitwaro nibyo M23 yagiye ibikaho mu bice bitandukanye, ariko iyi foto yafashwe mu bigaragara bikiri mu maboko y'umwanzi cyangwa se ya FARDC. Ariko ubu ngubu nonaha M23 nayo yagiye yibikaho ibitwaro nka biriya ku buryo ibitunga mu kirere rwose, indege ni nko kurebaho bahita bayimanura byihuse. Ikindi M23 yatangaje ko nayo ishobora kuzamura Sukhoi yayo. Mbibutse ko M23 nayo ifite Sukhoi yigaruriye nk'umunyago w'urugamba binyuze mu ntambara zimaze iminsi ziba. Tukiri ku Babiligi rero, mbibutse ko icyo bari kurwanira muri Kongo, bari kurwanira ngo izina ryabo ryubahwe cyangwa se rivugwe muri Kongo, mu gihe FARDC iri kurwana ngo tudasuzugurwa n'inyeshyamba, naho Wazalendo iri kurwana ngo umusanzu wacu uzavugwe ko twatsinze inyeshyamba za M23. Mu gihe M23 yo iri kurwana kubaho, iri kurwanira kubaho. Bari kurwana bavuga ati reka turwane kugira ngo tudashira, kuko turi kubona ko turamutse tutarwanye twashira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi rero nibyo biri gutuma impamvu ya M23 iri gutuma barwana yitanga batizigama, ndetse bakabasha gutsinda ibyo bihangange byose biba bibari imbere, kuko nta inyuma bafite, bazi imbere, iby'inyuma byo ntibirimo, bazi imbere. Ibi rero biri gutuma za komanda cyangwa se abakomanda bo muri FARDC, Wazalendo n'abarundi bari kubona ko bikomeye cyane, bagahita bakomandinga Ripuri bagasubira inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho muri Uvira bamaze kuba bakerekera mu Burundi. Ivumbi ryatumutse rero muri Uvira, ibintu byakomeje kugenda bihindura isura. Ikindi kiri kuvuga ku Babiligi, indege zimwe bari kuzamura zikabasha gutinda mu kirere kubera igihunga cyinshi cy'uko zishobora guhita ziraswa, kandi bari kubona neza ko aba M23 bajya gusa n'abazalendo, kuko bose bambaye mucanganyiko, ntabwo bari kubasha kubitandukanya cyane, biri kubagora ku buryo hari amakopura amwe namwe bari kurasa muri Wazalendo. Byagera mu ijoro Wazalendo igahindukira ikarasa kuri FARDC babwira ati nimwe mwatugambaniye, none baduteyemo amakompura, bari abazungu, nimwe mwavuganye, none dore ibintu badukoreye. Wazalendo na FARDC hari ibyo batari kumvikana, nabo bakarasana hagati ubwabo. M23 nayo yaza ikongezamo. Ni ibintu bikomeje kugenda bihindura isura i Burundi. I Burundi niho hahongiye abamwe mu bafatanya na FARDC, ndetse na bamwe mu FARDC bahungiye i Burundi mu buryo bwo guhunga ibibazo cyangwa se umuriro ukomeje kwaka muri Uvira. Ikindi kiri kuvugwa muri Uvira rero, abarundi babarirwa muri 60 baguye muri ambusha M23 ubwo bisanze imbere inyuma, impande zose batangatanzwe, ndetse nago bahise bafata icyemezo cyo kumanika amaboko ngo beripotinge, kubera ko bitwaje ko bari begeranye n'ubutaka bw'igihugu cyabo. Barwanye basa n'abashaka gusubira inyuma berekeza mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo bitababereye byiza, ari naho bari batezwe n'imbaraga nyinshi z'abasore ba M23. Aba barundi rero ibintu byaje kubaho ni ibintu bikomeye cyane kandi bibabaje, nyuma y'uko umukobwa umwe mu basirikare b'u Burundi yafashwe na Twirwaneho zifatanyije na AFC M23. Abarundi bakomeje guhura n'ibibazo ko uyu munsi batakaje abarenga kuri abasirikare barenga 60 mu kugerageza kwirwanaho kuri yambushi, nubwo byaje kurangira bake basigaye bafashwe matekwa. Ibi rero nibyo byakomeje biranga urugamba rw'uyu munsi. Izi na update, umuntu wakoze subscribe arahirwa, kuko uzajya ugerwaho n'ibiganiro byacu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bworoshye cyane cyane wakoze no kukazogera, ni kwiyunga kuri twebwe kugira ngo tubashe kumugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Iyi ni Ishakiro TV rero, naho ngewe nitwa Baraka, aho tugenda turebera hamwe buri kimwe uko kigenda kiba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, by'umwihariko twibanda kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro giheruka twavuze kuri Traoré
yamenye ko abanyafurika bamushyigikiye, nabyo sinagenda ntabivuze, ndetse aranabashimira. Byinshi twagiye tuvuga mu kiganiro giheruka, ndetse tuzanamugarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Iyi ni Ishakiro TV rero, aho ubonera ibiganiro bigiye bitandukanye bivuga ku nkuru zisa gutya. Ndetse nanjye nitwa Baraka, ndahabaye gatanu kuri kagenzi kako, ndabakunda, nimwe beza kurusha abandi ku isi, mugira amahoro y'Imana.